Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibaga da amam ken inam ken ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Pare, kumusta ti exam mo itay? Pare, nagrikat. O nga rod, matanagan ak. Mabagsak samat. Kasano, saan tamot ngamin anak review? Una, nagpatpat nagtangami na nagjamming. Enjoy mo't ngamin. Nagkakadwa tayo kadagiti barkada ta. Huwag pare, enjoy talaga. Nang runak at nagpipintas dagiti chicks adim maray iti jamming tayo. Sayang nga rod pare. Jack nakapurma kadagiti chicks. Kasano ka mata makapurma? Kat intugot mo mat ngamin ti girlfriend mo. Silosa ngamin yung girlfriend ko. Tikayat na. Sumurot iti amin na papanag. Permiti pa ng bantay na kan kay dirabi pare. Pulos adi nakapinanawan. Nga mamang pards. Oray no kasi ti girlfriend ko. Ipatpatid ko dahi jay. Uy, talaga mata. Talagang sakat ani may rin tinaituding para kan ka. Baliwan taman kit ti saritaan pards. Bayamon dito, love life. Inyarasaas kanya kita ni paring Arthur. Agja-jamming tayo kanumot iti boarding house na inton rabi eh. Uy, mayata. Sige, mapanta. Mayrin, naggwapo dyan ang itulot kan ka itay Ni Jonas day jay manang Erika. Jonas gayam tinagan na. Boyfriend mo? Kwa? Uy, agblablast Uwan manang. Boyfriend ko ni Jonas. Kunak tumat. Nakaamamom ki ni Jonas? Namit ko ni Jonas, babaan iti common friend manang. Kasta ka di? Ading ko, di mo taginaksan Pamagbagalaang daytoy. Saan adakas ti maki-boyfriend, ngam ipang pangrunam ko mati panagadal mo. Kaskunak itay, saan mo asakitan? Laglagi pam ati panagadal mo ti rason, no apay nga adda ka dito'y syudad. Anya ngay bakit? Nakasaumon ti anak ta? Saan pa'y nga rodlakay? Di namot sungsung-batan ti awag ko. Ne, apay ngay? Jakman mo. Agri-ring mo ti cellphone na. Mga busy laeng. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama. Sige lakay, kasta ti aramida. Pare, ti cellphone mo, agri-ring. Sungbata mo. Ang mga importante dahil tang awag. Bayan pare. Ninanang ko lang dito. Dagay gitde. Uy, nirmats mo matgayam. Sungbata mo na. Tsaketa song bata. Ang mga sermonan nakduman. Kung kalawagan na. Agadal ka na yung bag na kung tapno makaturpos ka. Kasta ti ganayan na nga ibagbag. Agpadadagayam kinirmats ko. Kanayon da kabagbagan. Isturbo. Nagsapa mo't dito nga umawag. Song batak man lang. Hello? Hello, Jonas, anak. Oh, nanang. Si kamat gayam. Apay nga itam lang nga sungbatan ti awag ko. Iti pa'y lakalman nga awagan ka. Ikwa, nanang. Busy ako ngamin. Pasensya kayo kuman. Kumusta ka ditan? Okay matlaan ti pa nag-eskwela? Wan nanang. Okay ak dito eh. Saan ka ngamin una madanagan ka na ka? Kaano ka nga agawi diti lugar tayo? Kailiw da ka iti amam. Diyak makaawid nanang. Ado tinaskin nga ring Pasko di school. Iso ano mabalin? Patuludan daklangan iti kwarta tani. Naibusan dalawans ko. Anya, kasano na ibusan? Kat kaipat patulod ko lang iti na minsan alawas. Naibusan nanang. Tado ti importante ang naggastusak iti pagadalan. Sige anak, pawitan ka inton bigat. Agyaman ak nanang Agsingsingput ka anak ko. Lalaingam ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka iti kursom. Win. Sige nanang tani. Naskin nagsagana ako na mapanidya school. Bye.
Uy, nawadwad sa timpaw it ni nanang mo, Nagpuskol tapitakan, Pards. Wan, Pards. Kaawat ko. Itay laing. Di, adamanin pag-jamming tayo. Of course, Wow, day tati kayat ko kan ka, pare. Oh, si kanto mo ti taya inton sumaruno, Ay, kato na. Awan gayam, adaman damagak. Ano day ta, Pards? Kumusta kayon kinimayrin? Siyempre, going strong kami pa laing, Pards. Apay ka na damag mo. Una, kasla nga ni Jay boarding house mo, ti pagigyanan na. Oy, pare, balakadang ka. Di ka gar-aramid iti pagbabawyam to iti udi na. Sino nga taday ta? Mrs., ada surat yo. Agyaman nak, sir. Nagapumot dayto iti universidad a pagbasbasaan ni Jonas. Lukatakman. Ni, apay akas to iti kunana dito, uya. Nabayagan a drop dagiti subject ni Jonas? Lakay! Umay ka man! Apay aya bakit? Anya ti bagam? Kitaam da iti asurat. Nan, kitagman. Sigun iti da ito asurat. Nabayagan ang nag-drop ni Jonas. Wan nga rod. Impormasyon da ito'y anaggapo iti Student Affairs Office ti Universidad. Ay, nukasta bakit? Luklukwan na talayang ti anak ta. Kay pawpaw it ko laang ti allowance na idikalman. Una yan. Ti amok, ti paspaснag na ti panagadal na. Hanggang saan mo't gayam. Mangnamnamat ang agraduar ni Jonas. Ayam saan mo't gayam. Oh, Mayrin, si kamat gayam. Manang, umay ko kumaalaan dagiti nabatbati agamit ko diti boarding house. Agdan na kamin ka ni Jonas. Kasta ka di. O sige, ading. Alaam lang tang dagiti gamit mo. Ang tulungan ka na. Sige. Ading, saan apan nakibiyang dayto ya? Ngam kayat ka kumaakumustaan. Okay akla ang manang. Ngamin dakulan ka dyan mo. Kabulanam sa pa yan. Wan manang, kabulanak itan. Kat, amo ka din dagiti dadakkel mo ti sitwasyon mo? Saan pa'y manang? Dagiti nga dadakkel ni Jonas. Amo da ka din ti sitwasyon mo? Saan pa'y nga rod manang? Mayrin ading ko. Nasaysayang at nga ipakaamom ka dagiti dadakkel mo ti kasasaad mo. Patyak nga isuda ti makatulong iti agda maaparikot mo. Mabuti nga kasumaw ka dagiti dadakkel ko manang. Amang ano kaguradak, gapo iti panaglabsing ko iti pamagbagada. Uston bagat, saan kan ngagsamit? Nasakitan gapo iti inaramid ti anak ta. Binareng-bareng na laang ti panagaadal na. Kat itan, adan ti sangsangwan ng obligasyon iti biyag. Awan maramidan tabaket. Tay sumat ti pinili ti anak mo. Anya ngay nga rod. Itid talata ti suporta atakan ko, ana. Ho! Ho! Mabidlaan kalakyan. Tay-tali ka diti ponti kay Mito. Apay kaslawan pa ni Mayrin. Nakarikap na diti balay. Ilukat ko ti Ray daw. Harabiin, ngam awan pa ni Mayrin. Tinasayat, agluto ako niti pangrabyan mi.
Nalabit adinagas na dagito ubing iti ayan datatang gananang. Lakay, rumor ka man pa ibiit. Aday ta ni Mayrin. Kakuyog na dagito ubing. Kumayan! Tulungan na kamang bagkat ka dagito'y natangkan kamuti nga intad ti kaaruba. Imbag man tada ng tad iti kastoy bakit? Wan lakay, inggapo ka no ti katugangan na naggapo iti probinsya. Kasta ka di? Pasensya kan ata na rabianak. Ay, kumusta ngay mo ti apit ti pagay ita? Basit tinaapit tayo ita. Anya? Ay, kasano nga itanday ta? Kasano pa yan ang makabayad tayo iti utang tayo? Day tangarot ti parikot ko. O masidig tandulat ta na, kadananang kantatang, barang matulungan data. Lakay, mababain akon. Kadag parikot ta, datatang kananang ti kanayon ta atarayan. Awan ti maaramidak Mayrin. Day talang tamok apamuspusan. Ay, no saan ta kumaabinarang barang ti panagiskwela ta idi. Nakaturpos ta kuma. Ada kumamot tinatalgad at trabaho ta ita. Huwag niya rod. Dakkel ti babawik Mayrin. Saan ta ngamin nga impangag dagiti bilin da idi? Ay na. Nay, tatang, ada kayo mate. Nagsakit ti tumang ko. Ay, umay ko itulod ti kwarta ka sa pulam para iti panagtalon mo. Atoy, alaam. Nay, tatang, sobra da ito yung tadyo. Alaam mo nanak ko. Amo ka sa pulam dayta. Inayon ko ditan ti tuition pinineneng. Ha? Huwag anak ko. Maragsakan nak para iti apo ko. Impakita na kanyak dagiti grado na. Nagagit ti anak mo ngagbasa. Tatang, mga naawanan tinabati para kada kayo kaninanang. Anak ko, at dapay matay naglakwan mi iti irek. Agyaman tatang ha. Naimbag lakit din tada kayo kaninanang amang tultulong kada kami kani Mayrin. Naimbag kayo unay kada kami. Oray kas jiti inaramid ko idi. Impatagdaklat ta. No sinaysayat ko kumay di ti panagadal ko. Nalabit na napintas ko matibiyag ko ita. Siyak ko matimang tultulong kada kayo. Pakawanin na ko tatang. Ti panagbabawi kat kanayon nga adda iti odi. Dagiti anak, patyan, kan ipangag yu kuma dagiti nabagas apam magbagada kada kayo. Para iti pagsayaatan nyo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.